ketika manuk kak dintoh ngapre kalaban sabab beng-bengah gula bi sampian pekal teki cuke pekal mulje cuke mon gula bi sampian andi bengatero searop aki bengatero i dalam urusan tenah gula bi sampian te bunah kanjing nabi kak dintoh arop aki kendaraan de rem kendaraan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'ah wa bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalamu nafsuka matiyatuka farfuk biha. Tebunah kanjing nabi kak dintoh nafsuka aben sampian dirinah sampian matiyatuka kak dintoh kendaraan sampian farfuk biha maka alus sesampian dek ka aben sampian maka kani sereh petenah sampian kenikah maksud tidak nikah kan iade gue lebih sampian kak dintoh di dalam meraih cita-cita gue lebih sampian epakon berusaha keras keng tapeh ketika gue lebih sampian bekerja keras keng saumpamana lesok maka istirahat ke sampian cek sekecek saampun kak dintoh pas terus aki proses perjuangan sampian kangkui meraih cita-cita kak dintoh gula bi sampian petenah gula bi sampian ke bunah kanjing nabi kak dintoh arop aki kendaraan de rem kendaraan mun sepeda motor kak dintoh mangkat dari kak dintoh ke Sorpeje maka yak tenah mun sepeda motor kak dintoh tak ambu sekali maka yak tenah bekal panas bekal tekas rosak padeh bi petenah gula bi sampian ketika gula bi sampian memperjuangkan cita-cita gula bi sampian mun saumpamana lesoh neng sekecek baru ini sampunah beres lesoh maka terus aki proses perjuangan sampian kangkui meraih cita-cita kak dintoh milanah boleh gue lebih sampian pakon kangkui aja geh peten kening sereh peten cek sampai beci ke peten tibi wala buddha li talibil ilmi minal himmatil aliyati fil ilmi fa innal mar'ah yatiru bi himmatihi kat tayri yatiru bi janahaihi. Ben boleh kak dintoh la buddha tek kening punten bagi santre napa setek kening punten atau sekotuh bagi santre kak dintoh minal himmatil aliyah kak dintoh andi bengatero seteki andi cita-cita seteki fil ilmi i dalam urusan ilmu karena saungkunah orang kak dintoh bisa ngaper bisa teki kalaben cita-cita nah ketika cita-cita na teki maka kak dintoh orang kak dintoh bakal jadi orang teki atau jadi orang mulje sami sarang manuk kak dintoh bisa teki bisa ngapur asabab dua beng-bengah dua lembengah ketika manuk kak dintoh ngapur kalaban sabab beng-bengah gula bi sampian bekal teki cuke bekal mulje cuke mon gula bi sampian andi bengatero searop aki bengatero i dalam urusan ilmu pandi cita-cita karena cita-cita kak dintoh seadorong gue lebih sampian kangkui amutlak kangkui acer kangkui memperjuangkan cita-cita kak dintoh. Qala Abu Thayyib ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril karimil makarimu. Sesuai kader ngoreng kak dintoh andi cita-cita andi bengatero cita-cita kak dintoh bekal eka oleh ben sesuai kalaben kader orang mulje kamuljaan kak dintoh bekal eka oleh dek remah maksud kak dintoh tebunah Abu Thayyib ketika gula bi sampian bekal nga oleh cita-cita kak dintoh lamun gula bi sampian andi cita-cita ketika gula bi sampian tak andi cita-cita pas cita-cita apa sih kak oleh kan dek nikah ketika gula bi sampian
tero teti orang mulje, maka sare situng hal saya bisa teti gue lebih sampian ni kama mulje. Akatia gue lebih sampian andi cita-cita teti orang alim nga oleh ilmu sebanyak sebarokah semanfaat. Dan ketika gue lebih sampian nga oleh ilmu sebarokah sebanyak semanfaat kak dinto, tanpa disadari gue lebih sampian bekal teti orang mulje. Milana dari kak dinto tore mun sampian tak andi cita-cita impian montuk kak dinto keng la montuk keng la mangkat dan ikabi reng sepoi soro mangkat la mangkat tetih mangken kak dinto mulai dari mangken saya tak andi cita-cita saya tak andi banget roto reh tanam maki nang pikirna sampian tanam maki nang atena sampian cita-cita ka angkui sampian nga oleh ilmu sebarokah semanfaat tor sebanyak. Karena apa? Karena ketika gue lebih sampian andi cita-cita, maka cita-cita kak dinto si adorong gue lebih sampian ka angkui acer, ka angkui amut telak, ka angkui amusawaro, ka angkui nga oleh ilmu sepekal diperjuangkan gue lebih sampian, bila-bila mun gue lebih sampian nga oleh cita-cita se ka oleh paki nikah pekal teti orang mulje. Wa ta'zimu fi ainis shogiri sigaruha wa tasburu fi ainil azimil azaimu. Perengkeni kak dinto padeng raja iso canah orang se andi cita-cita sekeni. Ben pereng raja tampak keni iso canah orang-orang se andi cita-cita seteki. Le dak nika maksud kak dinto. Mak le lebih kempang kole sarang aptinah i ibarat akinah kalaben orang andi cita-cita se urusan dunia. Angkep keluh si A kak dinto andi cita-cita tero tetiah pedagang kaki lima. Si B andi cita-cita tero andi perusahaan sejeraje. Singkat cerita, si A kak dinto teka hajat sing laraje kak dinto teka hajat ka angkui teti pedagang kaki lima. Maka kak dinto encaan si A kak dinto alhamdulillah engkau teka hajat cita-cita engkau de incan si A kak dinto aropaki cita-cita seraja aropaki perkara raja. Si B kak dinto andi cita-cita tero andi adu pulau perusahaan keng se teka hajat kak dinto andi dua perusahaan raja. Incan si B karena si B kak dinto termasuk orang raja karena pun se kak oleh dua perusahaan maka kak dinto yang ke keni. Si A kak dinto karena perusahaan karena andi cita-cita keni walaupun si B nga oleh dua perusahaan kak dinto encan si A kak dinto orang raja. Le ngabesaki di kak dinto mun orang andi cita-cita keni maka encan orang raja walaupun teka hajat kak dinto pakun yang keni. Ketika orang andi cita-cita raja walaupun saya kak oleh sekoni encan orang keni pakun lah raja. Gilana di nikah gue lebih sampian toreh pa andi cita-cita se raja akatia nga oleh ilmu sebarokah sebanyak semanfaat pola-pola mak kita kening kapi kening sebagian depak kapok compok beng sebeng dan orang kampung gue lebih sampian kak dinto seti orang mulia. Warra'su fi tahsilil asya wallahu a'lam. Semoga manfaat perajunan seteja semoga seti orang mulia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.